Anyaya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anyaya. Pangsutsutil ka dagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken agkakataraki. Anyaya. Anyaya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anyaya. Anyaya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaunggan nyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatenggen ti gargaragik a programa ditoy RPN Radio Ronda sa Istres 9 apat pusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulutlutten da inadi Rudy T. ken Honeybee kadwada pay Dalulo Rocky ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw Lunes agin gana iti Biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang. Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. When I was tested with COVID-19 positive, there are a lot of things that I did. First, I kept myself healthy. I had a good diet, good sleep, good medicines, and also I had Doc Honey's Tibicus in order to boost my immune system. And I thank God I was able to survive the COVID-19 virus. Thank you very much. Siyak ni Clarita Uguro, Batak, Locos Norte. Hindi, siyak pa'y napadasan dito tibok ko sa apo. Nasakit tiboksit ko. Dito ko na nga acid. Napadasan mo nagpadpadoktor nung awamot lata. Usar kidi ko serket ko omeprazole. Ngamidi ko amang kung kanayon ti DCRL ni doktora. Tibicus. Iso nga kunak ide, tumanod a kwarta ko. Padasik tuman ti gumatang iti Tibicus. Di kuan la sinubok kumot ko na ni doktora nga 15 ml every after meal. Tapos maligam-gam na tubig. Lako si Mayaan. Kasi na po Diyos. Nga napintas ni pinagbawas. Iso nga jak maiwasan dati sir, dalat pa dati ko. Makunak, da kayo nga madipe nakapadas, apo, padasin yung muti Tibicus, no kasanong muti maitid na kada kayo. Yes. Adama nandito ini inadi para iti sabali manen nga paranda iti programa tayo nga Anya aya. Kumusta kayo amin. At akin ti moment ko itata nga naka-checkered
This is my first time. I think this is my first time to wear a long sleeve jacket. Kasi lakwa. Nung naimas kami natata guys, amo yun, lumamlami isen. Lumamlami isen iti rabi. Amo yun iti mumalem at that time. Dapat nakasaganan. Nakasaganan, di kita sweater tayo, aglalo kada tayo nga lumakay, aglalo kada tayo nga pumakyat. Kasapulan ng guys di kitay panakayon di kita ules amoy di kita ules nga na veng-veng kas ka veng-veng dati rupa diba kumusta ka Apo Mestra Macaria Edna Fontanos kumusta dati paborito nakabagyak nga ay idol nga mestra ito'y Barangay Laureta. Barangay Laureta no kadeta uno Barangay Juan. Yan deta Corcuera. I think it's Corcuera. Kumusta tayo amin? Ana di iti pasamak itatanga aldaw. Ana di iti plan-plano yung itatanga aldaw. This is Ina di Marlon Inocencio. Hi. Hi. Kumusta tayo sa bali manin nga barangay toy? Programa tayo nga anya itultuloy tayo di pa nag-share tayo kasi asidagan iti Paskwa iso nga ti content ti content kada material tayo iti anya program ket digitay positive vibes hanga positive ti COVID Sir Marlon Inocencio hanga positive nga ti COVID wala hanga positive iti anaman nga saksakit we are only positive kadagitay prinsipyo tayo kadagitay ideas and ideals tayo diba di kita napipintas nga wagas to kickstart our day diba kas lala dati kalaingan positive tos iso ngamin magti content and material tayo as digital creators kunana o diba Dit Ballesteros Ribon is watching as a digital creator can social media influencer wow Diyos ko vaccination COVID one kini kita agpa-vaccine open pa lang dito HUU malagip ko pa the last merkato ni Nanay Ses ijay dingras idilas man diba di pa nag-gemsik data ang merkato ni Nanay Ses kat adapin iti taga RHU so ongoing pa lang iti vaccination tayo kadig iti COVID no di mo makitag vaccination agpa-vaccine ay lakat siguradwom guys nga napiksa ti immunity napiksa iti resistensya ano di iti wagas ano mapapiksa ti resistensya change your lifestyle change of lifestyle anak kayo nga sa change of lifestyle no siya nga lumakayan iti sistema na no siya kun nga medyo lumakayan bumakutan ti feeling ni kada makaryan maturog tayo nga nasapa mangan tayo kadigiti na sustansya nga taraon anak kaditi na sustansya nga taraon di ka nga sawan na sustansya nga taraon a balanced diet anak i-balanced diet dapat i-balanced diet at the go grow and glow na di ba kuna ni Ma'am Macaria dapat tayo hello ading ko ganda long time no see miss you positive on my way of living kuna na ore ano ti problema diva best kuna na talaga mo positive thoughts, positive ways, ano pa iti pag-positive tayo. Positive tayo lang there will be opportunities, endless opportunities, endless possibilities, di ba? Kadi kita nagbiribirok ti pagtrabahuan na, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kadi kita nagbiribirok ti asawa na, huwag mawalan ng pag-asa. Kasi adalat dita ni Apo Diyos. Kung kumpunakon nga kanayon, di ba? Ano di tayo? Hanga dito urayan ti grasya. Di ba? Integbirok ti pagtrabahuan, tablesan ni Lord, di kita nga ganyados tayo, di nga min, mapantag birok ti pagubraan, tablesan natin ni Apo Diyos, itinapintas nga health. Spiritual health.
physical health. Ituloy ko dati, go, grow, and glow. Baka tila damala sinsindayon, tila damala sinsidayon. Baka sa nga kilo mga lungkani sa sintaman ng deksi. Hindi nga min. Di kaya na nga sa uwan, iti balanced diet is at the amin jay detay go, grow, and glow. What are go foods? Kunana. No go foods kunana. These are rich in carbohydrates. It should be good carbohydrates. It should be good sugar. It should be good glucose. Hanga dete makapares, hanga dete makapangato iti blood sugar. Di nga nin, dati mga Pilipino, rice ti bigat, rice ti kiliban, rice ti pangalaw, kiliban ka to man, saka to pala agrat, saka to mamangan tinapoy nupuan. Di ka di, ti Pinoy, very prone. Iti diabetes, so nga datayo, ti may isang kaadwan nga saksakit tayo ditoy, diabetes, high blood pressure, ata, natulad ti sugar mo, mamakarya, nakatadupit ti kinnan mo nga seafoods, high in uric acid, nakatadupit ti sindam nga karne, sa nga kilo mga lunggan sa kinnan mo. Katilay dito ti doktor kadatay nga kastakat, match size, kuna na, it's a match size, ang kalakas ti kadakkel na latan, kuna, dati nino adobo, dati ka batitan nga baby powder, kasta, nga puro taba, nga tumaytayagdag. Di kaya nga sa uwan, ti sidam, match size lang, tay kadakkel ti posporo. O kitain nyo, at ti may isa nga nag-birthday nga napangkinatendaran di Burgos. Nakalaliwatak nga bakit. Congratulations, belated happy birthday kay ni Mami Calapini, the matriarch of the Calapini family in Burgos. Ni Brian kung kanaman ni Bernie kan ni Judith in-invite tak idi na minsan pailaang nga alal daw. Kaya panak and I'm just so happy to celebrate nga the 99 years old nga baka ay 90 years old. Oh, di nga min nakagagasat dati at 90 years old ka digiti. So we need to have a healthy lifestyle and balanced diet. Hello maring danimbag na aldaw kunay na 7 cups sa mangginasal akyat mabit ko para masulit jay bayad. Okay, that's for you, George Rasa Kabantangan. If you wish and you are very young, bakit hindi? Di nga I mean? If you wish to eat even one salop, di ba? If you wish to eat one salop of rice, well and good. Di ba? Tapos maganda pa yung DNA mo, maganda pa yung metabolism mo. Why not? We do not forbid, but as our platform to tell you what is healthy, what are helpful tips, di ba? Abaka Bransa, uludok man ta, balitok akwentas mo ma. Yes, this is balitok akwentas, but it's holding my ionizer. Di ba? At 3 years to, dito yung ionizer ko, buhay pa siya. Dito ionizer, may isang modality ni dito. Baka Bransa, ng misyon doon sa iregalo king ka dito, gold ko. Ay, apo. So, what are go foods? Kunay na, bread. Kumatang gati bread, hanga white bread, according to our dietitians, dagitay do doktor tayo, hante gumagatang tikwa si ka Sir Jonathan Batinga, hante gumagatang ti white bread, plansa deta ionizer, apo ionizer, ironizer, always nakmet a fresh Kenyan sir, iso nga adot agar arem kanyak, palaman ni George Rasa. Okay, you are so beautiful in your own way. Baste deklang sir kung kunalo mga kasta. Okay, congratulations George Rasa Kabantangan. O i-shout out tayo to at kinalapsat. O kita tayo ti profile pic nakapintintas nga talaga. Nakataytayag, beauty queen, nagpintas ni rupa na ni George Rasa Kabantangan. O di ba? Ar-arman da kanupay. So mga ar-aram king ka George Rasa Kabantangan, di ba? Nga adu na tati antipilingan ni George Rasa Kabantangan.
Ar-arman da kano, baste din na kano pwede kitay agar-aram king kuana. Shout out kada kitay followers ko. Kaya i-trace yung man kitain nyo kung nakapimpindas dito yung anak-anak nga ni George Rasa Kabantangan. Agkape ka man George Rasa Kabantangan, tapno tubuan ka iti kaba. Diba? Habulin ng mga taga-pidig. Sa bali mo tibagpagada ditayang nyo George Rasa Kabantangan about you. Diba? Jana Garcia. Mr. Ganal, hello. Tinakagugwapo nga siman nga ni Mr. Ganal. Diba? Habulin ng taga-pidig, sir. Kunena. Baka hinahabol ng mga asong taga-pidig. Baka di kita aso dyan pidig yung mga habol king ka George Rasa Kabantangan. Apo ni da George Rasa Kabantangan dan ituloy ko lang taas. Segue tayo lang ta DJ. But still, agay, no, ano tingay kaya mo George Rasa? Iso lang tamad. You are free. You are free to do your thing. Basta nasaya at diba? Pascual Lianes Anif is also watching. Hi Pina! Ayan di ka sa una nagkita kini Sir Jessica ni Ma'am Tina kakabatskon. Dapat itiya tarlakan di kita uray ang kastangam hangko kami nga na-meet isuda at abisi matinina di. But sapay ko mata agkikita tayo. Umay nga ta dita laon yun. Laon yun na pandamagay nagbakasyonen. Hello Mary Christine to Jessie de la Rama and to the rest of your family. And then ituloy tayo what are glow foods? Diba? Yung muna take glow. Wheat bread ko na titita Rio Amy Rosqueta. Pascual, diba? Hello inay ko na. Yes, ni tita Rio Amy Rosqueta kat na kwala unang iti health na. Diba? And then, white bread or ano ba yon? Wheat bread. Because it's very rich in fiber. Huwag tayo masyado dun sa white bread. Pero kung yun ang trip nyo, alakat may salangmat ang slice. And then palamanan tayo, healthy. May isang slice nga cheese. May isang slice nga cheese is, the equivalent na is, may isang baso nga gatas. Kunan na, as claimed by the cheese. Diba? And then, let's go to the glow foods. What are these glow foods? Di kita pag-glow, iti skin tayo. So what are these? These are fruits. Fruits rich in vitamins, minerals, and vitamin C. Anapay, green leafy vegetables. Diba? Green leafy vegetables. Grow, gayam. Go, grow. Go, grow, and glow. Kunana, di kita. Dapat kompleto, di kita. Go, grow, and glow foods. Kunana. 1 apple a day. Kunana, ni Pina. Kunana, ni Tita Ria Amy. 1 apple a day are 7 apples a week. Kaya po, dito Diyos Rasa, tinadayo, magbagaan na. Basta man, ay shit, tap-tapikan, dagayam kin inay dyan, nagarsa nga, jak amo, da kayo met lang nga ron, dagitay high calibrated CCTV ng bayan, sir. Kunan na. Damagam to nga ron, kini dyan, nagarsa. Kasi kakano ti kapipintasan matla nga miyembro, iti LGBTQ, iti sarat. Diba? Ay, kunan na. Nagsaopay ti dagas ni George Rasa Kabantangan nga kapipintasan. Umapapal kami king George Rasa Kabantangan iti kinalapsat mo nga inaldaw. O, di nga niyan. Sikat yung hot item kung itatangal daw at naka-famous ka, you are very, very rich and beautiful. Ay. Itatan, George Rasa Kabantangan, ti apple, 1 apple a day, di 7 apples a week. No, joking aside, iti may sa aming apple it is very rich in potassium. Kada saba, di kita saba, napintas di kita. Saba, very rich in potassium. And then, sino pa? Naganan, saba, any fruits, kalamansi, citrus fruits, ay napwede kita fruits in season, papaya, napintas ti papaya, makapapudaw pa iti papaya, si ka George Rasa Kabantangan, no, usarap, di namin, at napwede ko dito sabon nga papaya,
So, change of lifestyle. No datay mga kasta nga minang gagayim ng kapsakit no dati datayukot manag puypuyat idi, managpuypuyat tayo idi, dapat change-san tayo deta. No hante man nanginom ti danom, kung napit may isang doktor ko agad, kung napit doktor, no agsaksakit ta ulom, it doesn't mean nga pagsakit ng ulong ada vertigo mo no maulaw ka when no ada sakit mo kasjay no agsakit ta ulong kaya na nga sa uwan at di mo na arami agsakit ta ulong gaputa A kurang turog B nasobra ang titurog Mang Julien Neil Benji de los Reyes C kurang ka danog letter D nalami is unay or letter E, napudot unay. Di ka dapat ipagsakitan ti ulo tayo kot. Ano nga partes ti ulo? Dapat kakasgay. Do ditoy. Sabali kayo na sa un ditoy. As your doctor, sabali mo ditoy no nasakit ti ulong. Sabali mo ditoy no nasakit ti likod ti ulong. Sabali mo no ditoy. Oh, ditoy kunana migraine kunana nasakit. Dito yung mo, sinus, kunana, sinusitis, agsakit. Yan, digit dito sinuses mo, nukwa. So, dati agkwa ka, agsakit ta ulo. Ngam, tikamayatan na hapo nga talaga is for us to rehydrate. Rehydrate ourselves, uminom tayo ti danom, 8 to 12 glasses a day. Hindi pa lobing tayo nga kastakit isang bagpagada. Uminom tayo 8 to 12 glasses a day. Hanga 8 to 12 glasses of gin or beer. Hi, apo aya, Diyos ko. Iso nga dati, let us all be healthy living. Ano ti healthy living? Ikatan tayo, di kitay is stress. Ano ti baga ni Tita Aria ini. Di kitay madi agbayad utang makapasakit ti ulo ko na naman. Makapasakit kan ti ulo na. O, sabali mo tita, that is your psychological and mental health madno ko dito ibagbagam. Ibagbaga. At i-share ko, no apay, nakutong na concern para amo viewers mo. 1 tablespoon pure coffee powder, tapos tay, kayam nga pudot na nga danom. 1 cup, tapos itis itam ti half lemon, sir. From 75 kilograms to 72 kilograms ko pelang ubraen. 1 month ko pelang nga ubraen nga kasta. Okay, data ka no, tikano beauty regimen ni dati losing weight regimen ni George Rasa Kabantangan ng Tilkisona. This is for George Rasa Kabantangan na hanggang nga ibagbaga nga tuladan nyo. I mean, prior to that, you ask your doctor or your dietitian, no us-usto detoy. No applicable kan effective kan George Rasa, it may not be applicable to everybody. Da may ikwatahan ng mga dietitian, ng mga doktor. Ngam iso imbagana. Oh, pure coffee powder ka no, tapos tay kayam nga pudot na nga danom, then 1 cup ipis itam ti half lemon, sir. Itatta 75 to 72 kilograms ka no. Good for you, na ikatan ka ti 2 kilograms. 1 month ko pela nga ubrae. Alakat, congratulations George Rasa Kabantangan. No talaga nga na-attain mo data akit na pintas. Ngang kita baka agasidik ka, baka matikang ka ng. But for me, I am taking my breakfast. Naka-breakfast sa lata. Agkape akmat sa paminsan, agtsaa akmat, but mga anak mat iti bread, kasday. At the sabana, at the meat na, kasday. Dati, ano na ganan. Team of beauty regimen ko is, aside from TV calls, kundi Orabella, nga skincare ko, siya mag-akit managinuma. Managinuma nga talaga. Kung ang Tito Rio Amy Rosqueta, no soda, no sweets, no fatty foods, more and fruits and vegetables. Perfect. Iso timbaga na. Nga talaga. Kasi dati nga min unana, danue, apo nue, digidi, nagkakauna nga tattao ang kasagot. Himala kang kanang dagat ikan. Mga damot tinit nga mahaan unay. Ikan, bread, anapay figs, fruits, anapay digi dyan. Dates, digi dyan nagkukuhaan the lentils, and those, nagada digi seeds. Kunay na, legumes, sige tama ka talaga tinapitas. Black coffee is good, no sugar or creamer kunana. Yes, so doon, nito, hanak nga agkupa. No, agkape hanak ikanan itikwan, non-dairy creamer kan zero fats nga Diyos o sarakiti.
Pangalabar ko lang DJ pait na nunad duma. But I no longer put sugar. Hangko ikanukanti sugar deta. Kung naman ni Tita Rio Emeros Keta again, take breakfast every day. Of course, kasabulan tayo. When we kickstart our breakfast, I really need. Sabay-sabay pangangailangan. If it's good for Tita Rio Amy, maybe Zumba is not good for me. Walking is good for me. Diba? From 86 kilos, I am now 79 or 78. Yan ado, it's been 2 months, pailaang magkili. May mga kanya-kanyang ano yan. Di kita daduma, they go for running events. Muna di kita jogging da, super jogging. Sa is every morning and afternoon, late afternoon, I do brisk walking. Di I mean? Sir Martin Garote Edra, the second is watching. Kung naman ni Diyos nasa. Tapos kay with breath lang, ti gardenia, kan sir, tapos drink ko ket collagen nga adda chia seeds na. Okay, sumot lang nakapinpintas ti Kuam. Jana Garcia, di ba nakapinpintas ni George Ra sa Kabantangan, iso ti kalalapsatan. Pagkiinagawan kanu ti boys, itasarat. Rio Emo Rosqueta, biking and walking. Amo ni Tita Ami Rosqueta detang kuha. Kasi very healthy ti lifestyle ni Auntie Rio Amy. At papadatay magkidit. Kasi guys, habang nga tumatanda tayo, ado di kiti mariri naman ti inad. I do not ever deny the fact nga adadati panagnato iti kwa, uric acid, iso nga I decline from eating innards, offals, di kitay laman loob. Mangmangan kidi kita unay. Ngam adamon at dati pakapasamakan na nga mapana makidaya, tadaya naramot ni dati inadiyo, mga anak mo lata sa Jabasi. Diba? Thailand Dexi. Mga anak mo lata iti dati bopis. Ni Dexi akit kinan na sa nga kilo nagluto ina din tayan dados agluto at itinaimas nga bagpagis ti baboy kunan na naka-excited together with him napang kami ni Dos Ballesteros nang shot itita agpulutan ako apo tagapasukin nga adobo nga bagpagis ata nakap-apkat isulatan na nga refrain from overeating Dexi ti bagpagis ka masakit mo palitipod kanapgad. Super salt is really bad. Diba? It holds moisture. It holds a fluid. Iso nga butete tayo nukwa. Iso nga hantay unay. Recommended daily salt allowance tayo is sangapiri. But I don't think I'm taking in such. Masubsobrahan ng daduma at apati maninanang kuno. Agluto mo ito. Bogo, pates. Di kita ipan na. Iso nga hantay nga. Unay dikitan. Kasi lumalakay tayon. Di nga min, Tito Rio Amy Rosqueta. So ituloy tayo and this will be my content for today. Motivational quotes that will inspire us every day. Mangikwaak lang iti dua. Then iti content tayo. Itatangal daw. Dexi. Detol. Napintas dato nga agaputi may isang anonymous writer kuna your problem is not the problem. Diba? Your problem is not the problem. Naglagi po dato si ka Jaber Tomas dato iti kuana dato yung aldaw kayat kung adang ganyo. Your problem is not the problem. The problem is how you react on that problem. The problem is your reaction towards the problem. Anati kayo nga sa undet yung ako. Ada problema. Ada problema lang arudon. Dagdagang pailaan. Dapat panunod ka. Let's say kuma, shock, adong utang ko nga tao. Nakautang at ikanan, nakautang at amin-amin, and that is really true. At bagas, at amin nga pakautangan, di ba? And then aguray kayo kat agpukpukaw deti. Ano ba deta? Wait. Your life kuno. Okay, naawanin
kamanti kitain taman. Resume, kuna na di ba? Aglob-lob, atak kanon. Itatan ituloy ko, total dati mo dati kwan. Your problem, nalipatak pigi, din si Cherry lagutan. Kunana, your problem is not the problem. Your reaction is the problem. So ituloy ko. Your problem is not the problem, it is your reaction to the problem. Tapos pagarigan ko makanya, adong utang ko lang aro doon, dagdagak pa ilati utang. Imutang ak kini Dexy, and that is really true. Ginutang kam nga ag-ina, agbabarkada. Umutang kin Dexy. Dapat awang paghulog ko kini Dexy, imutang ak man sa bali. Di ka di, unendingan. Nabayada ni Dexy, nga madaman utang ko Giant. So, agbaling nga rotasyon di Giant. You are not acting. Ang kaaga-aga kideta nga problema iti uston. Kaya no kumakuha ko na dakarot kanya, hindi kita financer and financial advisors ko nakikita. Ina di, no da utang mo, kasaritam din nakautangan, hamo nga itartarayan, kanahaan mo nga deti, solbarin babain iti utang. Dapat, kuumon, bayadamon, and then, hanggang tuumot utangan ko na nga. Kaya, di kita priorities mo, di kita yung needs laang. No, badly needed, sige, umutang ka no talaga nga awan. Nung pilyam di pagut-utangan ko na na. Kaya, no dati, awang pagbayad mo, haan ka nga, hamo nga dati, i-disregard isuda nga isisinson mo, yan data messenger nga dati, inadi, agbayad kan ket dati lungganisa ket tulbigatan ko na nakumani te pagal-alak ko na mga kasaket sumbatak ala anak ko awang pay iti pagbayad ko itata nung iurnungan ka nabimbitas kami DJ nga denggen mo pa right dati ada assurance da nga you're not abandoning the problem, you are not leaving your GC ken makita da nga singaket agong programa. That's it. It is how you react to the problem po na kayat ko di dyan. Dati pay, ano pa, dati may isa. Success, kunana, Cherry Lagutan. Success is the sum of all efforts, repeated day in and day out. Success is the product of your efforts, daily efforts, day in and day out. Ano ti kayo nangasawan? Tapno si ka kat agbaling ang progreso kan agbaling ang successful. Ulit-ulitem. Agagagag ka day in and day out. Ngano? Itatangaal daw na pangkasimrag. Tapos tunubigat, adala nagbaling nga problema nan. Kapag ubraan mo, agad, ag-walk out kan. When no, ananagan na, dati, ag-self-eviction dakayan, kunanan. No sumuko kan, awanan na. Kaya nga sa awan, success. Ti success apo, iti pa nag-success kunana. Kat, dati inaldaw nga aramidom for you to be successful. It is a repeated routine. Agan anus ka ti inaldaw. Taha nga dati success. Napang ka naglakon, ado kwartamon. Numaminsan hang ka makalako. Numaminsan awang paglakwam. Diba, tita Jackie Luis? An-anus ti kayo nga sa uwan. Success is a repeated event. A repeated routine. Day in and day out. Kunana. Tano, ado malakwam. And for you to become successful in your marketing titarong. Diba, tita Jackie Luis? Ano yung tita Jackie Luis ko? Aglako pa yung titarong dadaktol ka na imas para torta. Successful tamapan na itao. Malako mga rod, deta tarong mo, wano deta longganisam, no hamo nga itao. Inadi, mano alam nga para torta, mano alam nga kagkabo nga kwa, singkamas. Kasday. So, tigay na nga sa apo, dapat an-anusan, ag-inanos. You need to be determined. The determination mo 100%. The determination mo ka talaga nga naisalta.
and you look forward kan aggagan ti Ilocano ka nagagan di ba Mangkati Castillo Belong ti Ilocano ka nagagan ket may sa kagagitan nga Ilocano ita Livermore California ket ni Ana Karenina Benoma nga 72 hours mat nga agukubra dagiti nga ron aglaklak og monitor successful damet lukwa kunana what do you mean nga monitor ano nga monitor baka dati man corrective ko na datan data cellphone mo so bali man dati kung kunana dagitay nga ron aglalako monitor successful dahil lukwa anything good with noble intention nga ilaklako anak ko bakit successful da di ba how do you determine success anak ko na Mimiru alaapo ni Clayton tila dala ti ibagbagana ay di kita kanukwa ko na ni Clayton di kita aglalako iti di kita illegal goods kunana wano vices successful da nada san nga successful di gitjay handang tupulos nga successful ata maibalod da di ba maibalod da di kita nga aramid di kita aglalako iti nga may parit nga agas di kita aglalako iti di kita pirated di nga min awang pulos ti panagkuha na deta panag-prosper na tibiyag. Ngano datayo nga our willingness to work can be the intention nga han mga datay super successful intention to have clean paying and clean money di kita ti kwata yun diba so you will become successful if you have that strong determination diba Mangkati Castillo Belong for the meantime lang yes di kita glalako kasta for the time being for the meantime alakat umalagwada milyon a kantidad di mapanda maupukon ngan into na nakita ti Pideya kita nyo Pideya tiliwan na kayo ti pulis at aramid kayo mo itidakas di nga min mapanyo per dyan iti future mi nga ubing because I believe kunamat ni Apo Rizal he believes that the youth are the hope of the fatherland kunana di ba nga balin nga pag gasaw di kita katatao iso nga nadaman kakasta ay ako isuplong tayo kadi kita pulis di amin ngam da naimas nga panganan like halang-halang ni Rodel Sacramento nga isot mang pangabag itataki dete bugbugtong ko kunana makita yuman may isend agad-agad kan 100 pesos nga loan coming from my compadre Rodel Sacramento of Halang-Halang Food House ita Dingras Farmers Plaza di gamin deta tinagpatinggaan manan and that is my content again awan pinagrang ayda pansamantala lang kuna ni Manang Kati deta manin apo tinagpatinggaan deti content tayo and deta ti material tayo for today I hope I was able to connect kada kayo amin medyo meron akong napangiti ada medyo nasair ko tinignana ada medyo napagkatawa kadi ada medyo sarcastic kunay na depende how you take it di ba ay naladawak ko na ni Manang ko nga Catherine Castillo Belong nga kanayon nga magsupsuporta kanya in every way di ba how's your family kumusta ni Auntie Taguerrero kan iti ka anak ka nga nabibintas kan naguguwapo nalaling dapat ti taekwondo di ba ay apo Diyos ko na sa mukat katawaan di kita ipopos ko thank you so much kada kayo nga makakatawa pa ilang kada kita ipopos ko so that concludes my program Anya Aya another episode to ponder on kuna na thank you very much kada kayo amin ni Ina will always be here to inspire you to give you content nga sabsabali Ilocano pasaray Tagalog pasaray at the sarcastic na pasaray nakakatkatawa data ako iti the essence of Inadi and this is my platform tapno da kayo kat maiturong ko kan maitud ko kada kayo ti anyaman nga impormasyon ti anyaman nga mabalin nga papagsasaritaan mabalin nga mga through the powers of social media NGT Multimedia Distribution Services COO Engineer Roland Tamayo
For NGT Health and Wellness, Doc Hani Tamayo, Jaber Tomas as my technical engineer. Congratulations once again, in Global Pinas TV 168, second year anniversary min. Hello, Sir Ismail Abaya. Congrats. Magpapansit ka naman. Kumusta ka naman niya Apo sa dyan? Yung data station tayo to DZRL. And the rest of the Veras and the Tamayas. Ma'am Nancy Dagdagan is watching sa aking mga kaibigan who are into business. So Sir Brian Chang of Sinopro Enterprises, sa aking kapatid, Ma'am Nancy Dagdagan, kudos to your venture, to your business venture. Hopefully, magkita-kita ulit tayo. Kikita tayo tumanan. Manang ko nga Nancy, regards to your poging asawa, to your poging anak, sa iyong mga anak na magaganda, and to the rest. At pagdating nyo sa Palawan, please do not forget to invite me. Magkano kaya yung ticket papuntang Palawan? I'm so excited na. They are having their business there. Ay, grabe. I am praying and let's just see the possibilities. Basta I will be connecting and by extending my powers sa ating mga kaibigang radio and multimedia who are in Palawan, Mami Nancy Dagdagan. So that concludes my Anya Aya episode today, and I hope and I pray you are all good, guys. Inadi! Pumakpakada pa lagi dati nga aldaw, again, into no man bigaten, kastoy metla nga oras, kastoy metla eng tiyempo, kastoy latamet nga lang ni Inadi. Diba? Bye for now, Jaybird. Thank you so much. Pudutan na konta, nagbagtit man dati aircon ko. Bye! Anya Aya! Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Anak ko nga 2 years old. Agay bukti pusuna. Bukti pag-alas ko. Ako tinitilak na hinikat ko. Kay baga ni Doc, kay marikititi ko. Kasi niya po nalaingin, awanay niya bukti pusunan. Kaya very active pa rin. Hindi hanga makapangon. Agigita, tapos himata na, aglulalakan, hanga mga puti. Hindi lang tititi ko. Kasi na ako, very active pa rin. Alay ko na sa akin. Kasi siya, yes, lalak-lalak hindi. Yang kasi na po medyo adalit basit eh. Kaya lang lang ikikikos ni Doktora Ali Tama. Siak ni Marcelo Cristobal, may sa kami iti media, iti Ilocos Norte, kahit kurang yung pakamo po, nga babay hindi pa nag-usar ko iti Tibicus, kahit ado iti limbag-anang tiriknak, kas may sa nga natayanganin, kahit ado iti saguban iti bagi ng nangro natin hypertension. Ngayon nakita, kahit iti Tibicus, kahit iso iti nakapalagaan, kahit nakatulong gapo iti ananayin iti bagi. Palaksit kireta, iti namin sa ngarabi awanin tinagyan dati Tibicus, dati lang dati nagaling sa ed. Ngayon inusar ni Mrs. ko kaputang imatot dara na, ginurnurak kaputan na ibos. After ti unong kalpasan iti 2 oras,
bimaba iti blood pressure na. Iso nga, kaskanyak, agusar kayo, iti tibikos. Need help keeping your digestion balanced and sync? Try TB Cause. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balanced bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cause Triple Action Formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottles bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Cause. Anya-aya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya-aya. Pangsutsutil kadagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken agkakataraki. Anya-aya. Anya-aya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anya-aya. Anya-aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaunggan mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tatenggen ti gargaragik a programa ditoy RPN Radio Ronda sa Istres 9 apat pusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulutlutten da inadi Rudity ken Habibi kadwada pay Dalulo Raki ken Lola Beshi. Magrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw Lunes agin gana iti Biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti Kailokuan. Anya-aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang.